hierdie môreoggend te flop is, gaan ek nie in kantoor toe nie. Ek sien julle môreoggend. Goeiemôre, ek is so moeg en dit is nog so vroeg. Wat is môre? Nou toe julle, let's get ready. Die outfit for the day. Die sokkies for the day. Daisy Essential oorbelletjies van Penchant Fine Jewelry. Pink ringetjie. Ariana Grande Cloud Pink parfumpie. Skoene for the day. Hierdie zip is sterker as my will to live vandag. Okay, bye.